Na kabenta ki khubor baman kasni pet but subscribe ya u Antor News. Kublai pi baru kini gilong ki khubor bamda kasni. Ka Dorbar Shnong Mawkhar kala pelong ka awareness program bamda kasni ban penbha ya ka jing sniu jong ki samla bar ki briu hashnong. Lakin tu ya ki kun samla bar ki kme ban tip ya ki jingdi jung droks bar kumno ban yadana u. Ka program kalas dang da ka jing yad rally na do community hall Mawkhar main road bar poi biang ha community hall. Kinong yalam shnong bar ki resources person kum uba ransom sutnga kong Dora warjri uba bari el kharmal ki bar utman basan Dr. B.L. Nong ki latham bat pelong jing hikai. Line. Ya, samla le. Ya kalau. Oh, lasan gini, makin lasan no. It's your life, it's your choice, but you will never be free from the consequences of your choice. Kabainom yoben, usok baten, usok bajo, tinap paidbah. Teng-teng nasi lerai malay awareness program na mga haong ibig khynnah samla ramtam, don't be like me. Hal kapor samla ay nakadon ka biografi tipet ya kejinglong jombari, semua tiap buat buat kejinglong bari yang puisi tinggi iba, nam tip hadukan ini singi baling anak em. Mangkasni anak orang play atrai ni leyu kani bersekat kani dalam notisha leyu try om yen long kan saya video kadun ko isnong kabangiwan ha Manipur apo chora chanpur kata isnong ji kompang idon ki silwok ki bangi hablek ngatri baru ko jong kan notis ngape ki kinthi ki armet ki badon HIV nang mengila banya dai ki flu nipet du yang HIV, hepatitis C, hepatitis khynnah, belangok di drugs, nipet du yang adolescents, ki high, bukan ki adolescents, hamsan ki khynnah samla, ki samla lun, ki bangiyo awan keren. Their problem is not addiction, the problem junki jadi mental health. 65 of them want to kill themselves. Hadun riup samud before yang adi orang kuat emsu. So we're going through a lot. Ngatip kum kejinglong samla, kum kejingyan dan di junki kae. Hinlay ginili ini kebangan. We will fight this negativity. Berlengkap kejingdon lang kesnong, kapalang, kahima, kilong kumi, kilong pangat, ingin jopet. Dapat mah kau beli cuma undan ubri ubah talent mah. Ya pion ngabom dan talent ngabom dan ini. Baru kau ubri ubah talent. Ni haban wa talent ni ugidan. Terlembag ini ki awareness dan cu iaid hingga pembinuan talent lejong. Kani ki exercise kenang bakin lanjau tia ngakwa khynnah skul perfect bakin yang khynnah college khynnah skul ki badan ni nili mama sial aban syong yo kinile kali exercise yo baklasun ka so ban long ini program hadir panggilan doa yang kecil itu ulang di hot na say sama but sports club at Dorbar Shnong nilai rai
Và kami benta, kagday kabenta kabangi na kaliyang Dorbar Shnong Mawkhar nande. But issue kung bakaw iba bari na kasi awareness ni atin, ka prevention ni atin, and benta kani action. Benta kasi kani ka action ni ka operation. Nakalmaw ko ni kada kasati imran ating jongi ni principal ng sejoni i-audit pa benta awareness ni atin, ka prevention ni atin, benta klade ka operation stage. Nagkata-kata, ni pelong yang kini match against drok nakau awareness minta kesini banginyo ban pau paidbah bangi Dorbar Shnong Mawkhar ni bani persa dia ni drugs. Hari ni pun nak lihat kejongan kemudian katukan ni nak lihat kejongan kuat berpau yang kecing kemen kerau hantamnya ibak bari ibak ai yang itu kecing trend kejongi kemalong sisa kecing kerku yang ni baru kebenaran hari ni pun. Mereka akan kini kena skul, nak kini arti skul beri. Buat yang niru nilai yok sisa kita kejintit sama terpa hanya ni start. Kukai skul apa beri nampak juga iaid joki. Mereka seperti sebab kami ini. Dia akan start kita kasi nilai nak kalian jom kino nikmat nak angkat. All kalian kerana perlu association. Nidon na kani por na kani joki ro so na ay play ki but hagani start ini students na samla ki bedon na tay joki hagani program ki long kuba ki don kuba aspa san pawon AA but nakani ka program ke joki kuba pili ka so na ko yudora but kunju tay bali aspa san pawon kini ki kun samla menta na TV di network ki ban pensapreng yang ni kubor hagani kesini, kebabi bila itu slow. Pada aras paksan komun didon hagani program. Aras paksan komun inklusif kelalau arhaja. Arhaja satu sepat pada itu kiwai pada kinian sesi komun. Mentah kalau arusan raja, makin kalian yang kini kubur. Bukan terken. Pengajaran sem bagani keadaan network hagani kesini. Lengba yang khynnah skul leng sama kebetulan hagani program kejongi. Hagbidai Mawkhar, Hagbidai Mawkhar, Shnong Mawkhar. Nani aku ipi baga Dorbar Shnong Mawkhar. Kalau simkia ia akan dibentak. Hari ini kejeng itu berlaku kejongi. Baru kini kisah ini benar aku kesatri joga Dorbar Shnong. But hari ini kejeng itu berlaku. Kapan kan mau yang kan? Ya kini kisni hauslam arajar tak menerima. Ngakuat punya tu ipi baga Shnong Mawkhar. Kadai Shnong kaba la syak len shop len koke han drugs haustem araja kandri gamkin kini ki para maksud Shnong di benar Shnong araja kandri ni mat ku Shnong dia kejing shimno in way samlan kejing il lagi haura jual. Hello Meghalaya turns 1 year ago, a small idea sparked a dream which materialized in the form of a screen, an OTT platform to tell stories from the heart of Meghalaya to the world. With over 3.8 lakh downloads and over 1.1 crore views. From indie creators to first-time filmmakers, Hello Meghalaya gave voices a home, a stage and a spotlight. And you, the viewers, made it all possible. 1 year down, 1,000 stories to go. Here's to more laughter, more culture, more Meghalaya. We love Hello Meghalaya.